tamo u Časku, pa nek snima odavno. Uzasno, ovu hoću. Da je raširim. Ili da je spustimo na zemlju. Bolje na zemlju. Dobar dan svima, dobrodošli na finalnu utakmicu četvrtog turnira Srpske asocijacije malog fudbala. Sastaju se ekipe Dedim iz Beograda i ekipa Tale Alibi iz Novog Sada. Zamolit ću sve prisutne da pre meča pozdravimo himnu Republike Srbije.
Ekipa Dedim nastupit će u belim dresovima i to broj 1 Babić Mladen, broj 3 Luković Aleksandar, broj 5 Radošević Petar, broj 6 Mijailović Nikola, broj 7 Radojičić Nemanja, broj 9 Smiljanić Miloš, broj 10 Milovanović Dejan, broj 11 Dimitrijević Miloš, broj 12 Devčić Dragan, broj 22 Trkulja Bojan, broj 23 Belošević Zoran, predstavnik ekipe Dimitrijević Dejan. Za ekipu Tale Alibi nastupaju Cakan Nikola, broj 3 Cvetković Dejan, broj 6 Jevremović Vladimir, broj 7 Orlić Dejan, broj 8 Avramović Vasilj, broj 21 Vojnović Marko, broj 10 Čičić Milan, broj 11 Dujković Danijel, broj 12 Ranikaljević Vlada, broj 20 Cviljanić Aleksandar, broj 23 Ćoso Dražen, bez broja je Simić Stefan, a predstavnik ekipe Ivanović Danilo. Daniel ili Daniel? Bravo! Bravo, to veze to. Pobednik ove utakmice, osim ličnog zadovoljstva, imaće priliku i da predstavlja našu zemlju na Evropskom prvenstvu u minifudbalu, koje je na programu u avgustu mesecu, domaćin će biti Kijev. Bravo, Dejane! Njemu prvom prekinu, ne brini. Daj, Izdovan. Ajmo druga lopta, daj da vidim. Izdovan. Vidimo, nisu završili. Iza, Slobodno, pola, slobodno. Leđa, da nije vreme. Leđa blizu. Isto, Jerene, radimo se. Bravo! Pusti ga, Žoni, pusti ga. Slobodno, čao. Iđi neko. Ja. Slobodno. Desno. Može. Sam, Žoni. Kupi. Opa. Bravo. Leđa. Opa. Žoni, gana samo. Pare. Ovaj kaže mek. Bravo. Ovo nije me. Deki. Ajde, pumpa tamo. Leđa, pazi. Šta je dobro? Sam si. Pazi, da ne uspijemo. Pomeri gore, brže. Ja. Bravo. Kako ti je namestio tam? Može, Deki, može! Polako, ne žuti. Bravo, to je. Može, Deša, pola. Slobodno, daj to. Ja, leđa. Tako, Deki, bravo. Uđe ovdje. Ja iza ti. To je to, bravo. Lako, još. Probaj. Nema veze. Vrati neko. Leđa. Vamo, Jevreme. 22. Marko! Sa. Poj noć. Mir. Čao. Nema da. Bravo, nema. Bravo, Deki. Deki. Se leći, samo se ukopaj. Jevreme, uđi u lupaš. Jevreme, uđi na front. Slobodno izađite, pola, uzmete njega igrača. Slobodno, zatvori sad tu igrači i napadni gol. Da? Iđi sredina. Sam, evo Marko! Ajde, Jevreme! Jevreme, nemoj daj! Evo ga, Mare! Neki! Lako. Spremni, Zoki. Ajde, Zoki. Dobro je, Jevreme, dobro je! Ne smije tako, na njih.
Ne puštaj ih, halo! Bravo, Jevreme, bravo! Mare, djeto, Mare, djeto. Mare, bliže. Migo, ide dole, Sado! Bravo, dobro je to. Dobro je i ovo bilo, dobro je bilo. Ja! Neka, Vlado! Bravo! Omer je out, Bravo, Toni, bravo, gledaj. Dođi po loptu, čavo, ti. Uzmijem Migo! Može! Preseć to, Migo! Ne faul, ne. Pazi Marko! Bravo, Johnny! Dobro. Igre i dalje. Tako, dešo. Evo ga, vas. Dobro, Nije pogrešio. Ne kažem to, brate. Dobro, Mane. Može, Čile. Ja, druga. Neki! Dobro je, Marko! Marko, smiri se, Marko! Bravo, brate! Namesti, Čile! Ne daj da izvede, Čile! Marko, čuvaj 10, Marko! Marko! bliže, bre! Ja vreme. Pusti! Napred, brate! Vlado može. Probaj tamo uđi Dejane, nemojte stojati jedan pored drugog. Leđa. Idi sad! Bravo! Probaj! Ajde, Bosko, Deki! Ne, toliko, pa ne! Sad, samo! Dobro, Ispred njega. Bravo, Čile! Neki maksimum, molim! Ja. Ize! Ja vreme! Gledaj samo, ej! Idete! Bravo, Deki, bravo! Bravo, Kizo! Dobro je, Deki! Ovaj je naduvan, Ovo je sad naduvan, alo! Sad je duvan, Sad je duvana ta! Nadalje još jedno, bar. Dođi ovdje. Ne se kopu ovdje, kako misli da je. Bravo, Jevreme, daj! Ajde! Ej, Deki! Igraj! Nemojte leđe okiti! Evo je, dobro je, Deki, imali smo 3-2, dobro je! Ovo je izduvan, pazi sad. Alo! Ej! Ljudi! Bliže! Šta ćeš ti gore? Bez faula. Bravo, Jevreme! Prošlo si ga! Dobro!
Prvi prekršaj Dedin. Još, deki, još! Završi! Još! Ajmo! Sve u redu. Leđa! Može igrati. Marko, probaj deke naći. Probaj deke naći. Dobro je malo. Ajmo Srbo, pokaži. Kasno, izvoli! Dobro, nema veze, bolje ti ne. Sam! Da, nima skoro. Ja centrala, lopta. Ajde, deki. Sve okej, lagano. Leđa, ne vreme. Ne, plavi. Leđa! Ajde. Stefane! Nemoj Vlad! Leđa! Dočekaj ga! Jedan nula za ekipu Dedin, pogodak je postigao Luković Aleksandar. Dođi! Ja, šut Mare, vidi! Sam, opa! Ajmo, brate, mali, sam! Leđa! Bravo. Leđa! Mali! Ne prišli loptu! Vlada! Može! Dobro. Aj Mario. Šta je? Može Vlada. Orla igra! Igraj! Bravo! Do kraja igraj, bre! Nemoj što! Ja sam zadnji, ne mogu! Stefane, kreći se! Ajde, da! Dobro, ljudi! Koji dođe moj? Moraš tu čile, moramo i golmana pred. Ja, nemam! Mare, iza! Dobra! Leđi dalje! Igra ništa. Moj druga, izađi, moj druga! Sam! Evo ja! Daj tu! Bravo, Mare! Sam! Sad leđa! Leđa vam! Da, moći sam! Leđa! Vidim, brate! Dobro je! Postaviš, novi napad, postavi! Ajmo. Novi napad! Ali jako sam, ajde. Mali! Jako ugo, Mare! Bravo! Iza! Sam!
Postavi obranu, dobro, vrati nazad. Mare, samo kad ti se pojavi nekom da odigra. Marko iza. Ajmo, ajmo, Sam, sam! Sam si! Mali, ajde! Ej, daj! Drugi prekršaj Dedim, žuti karton dobio je igrač sa brojem 5, Radošević Petar. Do mene gada! Daj, nemoj šutat, jebe! Ajde, ozbiljno, ajde bre. Malo, Mare, 6. Sam. Bravo. Srbo. Ajmo se rešiti loptu. Nekad ne udari, onda kaži. Ajmo se rešiti loptu. Neko druga, pazi. Mare. Dobro, dobro. Ja, ne, samo liniju, samo liniju. Sam! Dobro je, postavi. Mare, ispred, Mare. Nije u ruke. Čile levo, ostane, levo. Pazi leđa. Bravo, Marko. Srba. Nosi! Vlado, ti Mare! Tako je, mali. To. Ajmo sad. Bravo. Dobro je. Ekipa Dedim, treći prekršaj. Stani na drugu, Mige! Alo, priči, Gotini, po druga! Bravo, Boske, doktore, bravo, Boske. Čile, ostani kod njega. Koji nogi? Ajde, alo, Stefan, iza tebe. Kidaj, Srbo, kidaj! Bravo, postavljam. Ostani, Mare, tvoj, ovo lopta. Bravo. Kupi, odlično. Skupu, Mike! Može! Ajde, može! Može! Srbo. Bravo, iza tebe. Ajde, Sam! Šutaj, Stefan! Dobro je, bravo. Dobro je. pazi pila! Gotovo sad! Bravo, iz početka. Samo fleši, na prstima si sve tvoje. Brži si od svih perova. Tako odnoša lako, bre. Aj, pustite me, jebo, šta pričate za svaki put? Igraj, ajde. Otkri. Nema te bati ovako! Stojimo dobro, ajde! Leđa! Gotoj! Dobro, gotovo, sviro, gotovo. Nema veze. Ajmo, postavi. Daj. Leži gore jedan! Prvi prekršaj, Tale Alibi. Ne, ostani tu, Mare. Čile, pusti meni lopta, reći. Idi levo. Daću ja, leži Čile! Levo Čile! Molim. Ne, samo pazi odbijenje. Pero! Čekaj, rano je! Kvalitet. Bravo, odvuci. Priđi je daj. Priđi neko, trojica ste nisu. U liniji ste. Svi stači! Evo, jako druga! Čile! Sad! Bravo, lako. Strpljenje, ajde, strpljenje. U toku je posljednji minut prvog dela utakmice. Nastavi. Sviro, 15. Ajde. Samo igrati, ajde!
se neće ili drugu nogu. Ajmo malo, izađi gore. Alo, ne, osim. Izađi gore malo, ajde. Nije mu ne. Iza levo. Tako je, bravo. Vidi ga, ostani. Mnogo čile. Bravo! To je to. Vaske, bravo. Srbo. Ne priča, Drej! Ajmo zadnji napad. Druga. Ajmo izvodi. Izvedi. To je dobro. Probaj šuti. Dobro je, izvuci pro poluvreme ovako. Gdje Stefane, odvuci igrača. Poluvreme finalne utakmice, Dedin 1, Talea Libi 0. Počinje drugo poluvreme finalnog meča. Može jedan aplauz podrške, dobit ćemo šampiona Srbije u minifudbalu za 20 minuta. Levo! Koji noge? Prva! Bravo, igraj, ajde. Johnny, izađi, Johnny, slobodno je jednog igrača. Desno, Johnny, desno. Mari, Johnny, gdje je? Stan, Ure, ti! Ure, moraš jednog. Pusti ga, Johnny, izađi ti koja. To je dobro. Bravo, bre! Nazad! Postavi. Bravo, Vlado. Ajde, Iza, vrsta čavra. daj! Opa! Jači! Mare, dobro je, ali gotovo je. Bravo, Srbo! Zagradio, izašla je. Evo lopta. Sad.
Sam! Nema veze, Čile, namesti nas! Alo, ej! Niže. Dvojica ste tu! Ajde! Evo, ume! Prođe u Srbu! Sam! Presta! Leđa! Evo! Alo, ej, Mare! Mare! Ništa! Če da namestimo, Mare? Če da namestimo, stani. Igre sada pa idi desno. Gađi. Stojimo, stajte, ajde u dole, Alo, neće ono dati. Možda si želi. Dobro je, postavi. Bravo. Pazi, Marko! Pazi, Čile! Sam, leđa. Leđa! Ajde, čvršće! Pazi! Dobro. Kažu da ja. Nemam zastavnicu, ne mogu poznati. Sve okej. Ajde. Ajmo jedan! Nađi, bre! Alo! Marko, izađi slobodno, Ajde, dođi, bre! Bravo. Ajme, nema veze. Ostani desno, Johnny, nema veze. Sam je vreme. Johnny, ajde, igri. Što mi se vratiš, je vreme? Dobro je, alo. Dvojica ste ovdje. Dvojica ste, beži jedan. Može, kudu. Tako je! Bravo, Srbo! Ajde jedan. Bravo, Srbo, vanjka! Krećete se, alo, korele, krećete se, Čile, svi se krećete. Dajte, Čile. Daj, bre, jebote, ne ovče, ne gledam. Stani ja levo, stani. Ko je, bre, hoćete se pomeri? Stojimo, svi smo statični, gore, kurci. Brate, šutne me nogu, ti kažeš nije što šuto. Samo sam se izvinuo. Ne, šuti mi nogu, nije može. Dajte neki gore, malo gore. Može. Samo mali. Igra! Bravo, bre! Ej! Vidi! Još malo nisu. Bravo, Ej, pozadi sam čovjek. Širi još širi. Može, ne može to ovako. Jaka druga. Uđi tepko drugu. Još! Ajde! Dok su skupili da mogu da odigram. Bravo! Bravo, Gošo! Nemoj se opuštati, ajde. Samo gledaj, samo nema opuštanja, gledaj. Tek, pomozite, malo, ova. Evo. Sudija TV, vrlo. Bliže. Ajde. Čekaj. Jedan malo, ajde. Ajde, 2 minuta sad. Prvi prekršaj Tale Alibi. Ovo snimaj. Malo pre, tako gol dao.
Viš dalje, bo ovdje negdje bio s kontra strane. Probuši i gol na mreži. Isto Milovanović. Golčina boli glava. Bravo, Citre! Zađi jedan! Ajde, ajde. Dva gola iz Slobodnjaka dao. Bravo, Deki! Još! Može! Sad za mene fal, ništa. Naš aut, tek! Radi, ovo! Radi, Deki! Srbo, tiše malo, Srbo! Nema, nije siro, nije strati. Ima ljudi još vremena, polako. Može! Još 15 minuta ima, ajde! Vlado, imaš 15 minuta. Ovo! Ajde. Možeš druge! Možeš! Stani, minut. Prva! Ajde, igraj. Igraj! Ajmo, ustaj, bravo. Pređi mu. Bolji si, bre, bolji si. Može! Neđa! Ja vidio nju iz zaboravio. Ajde. Dobro. Faul, stari kod lopte! Drugi prekršaj Tale Alibi. Jedna lopta! Doki, ajde, Lune! Ajde bre, povije gore! Može! Ne ispadamo! Da znam prijatelji, tamo je Vajda. Ajmo još istrčiti. Sile, možeš, Sile. Kada da padne gol, ne bi znao što sam snimio prvo. Ajmo sad, evo ga, sad su naši, ajmo sad. Sam, dešao sam! Ej, Sare! Ovo ne može palovati, bravo, Boske! Ljudi, gledajte, blok. Ajde! Na drugu! Srbo! Gledaj mu! Sad svira! Dobro! Tale Alibi, treći prekršaj. Gledam da ga ne gurnem, ja Dobro je, faul, igraj! Srbo, faul, alo! Bravo! Samo ne otvaraj! Stani! Ajmo, deki! Dani, alo! Ajmo, deki! Deki! Ajmo malo se menjamo, jevi. Stefan, aj malo se menjamo. Naša! Nađemo! Ne pali, Srbo! Ovaj što baca! Stisni bre, svi! Izo! Izo! Ne vidim! Bravo! Ne vidim! Aj, Stefane, druga, Stefane! Ajmo malo, bravo! Neđa! Pusti! Bravo, Lune! Ajmo! Ajde igraj! Evo, Kaže, beš. Ajmo ljudi! Daj, Maj. Alo! Evo vidiš leđa! Ja ću! Daj, nemoj to! Johnny! Igraj! Ostani gore, Johnny, on je moj, ostani gore. Neksa, slobodno! Blizu je Čile, prošlo ti. Druga! Dobre, nazad! Vraćaj, Mare!
Srbo, napravite. Izvire Crnogorac. Čile, napravite akciju. Ne smije direktno gol, ej, ček samo nikako. Ne smije u gol. Ne smije direktno. Neki, ne smije na drugu, Deo. Ne smije ruka gore, ne smije direktno. Sudija je ruka gore. Digo je. Digo je ruku, dobro je. Čuješ, Deo uđu pred golma, Deo. Stani pred njim, tako. Razdvajam Bravo, Boske, bravo, Boske! Pazi ispred! Tako je, ruke dole obojica. Alo! Zili jebote! Aj sad! Aj! Čemu je problem? Može! Bliže sad! Pusti! Deki! Alo, Deki! Ajde, dobro, Deki, ajde. Deki, srednja. Dobra, igra. Ajde! Sad, može, Deki! Deki! Čiki! Prvi prekršaj Dedin. Ajmo Čile, ajde Čile! Ajde, samo gledaj. Pazi! Viđi je da! Sad će da pogreši, ja ne mogu. Sad. Tako je! To! Tako me napadi, slobodno! Tomi, slobodno! Sad, ajde! To je to! Oki! Sam! Pazi šut! Deti! Bežiš on! Ostaj se! Igraj Marko! Da je gubimo bez veze, Johnny. Pa je samo tu igrač. Dobro. Isto. Ajde malo, Trikulja! Ajde! Pazi! Dobro je, Vlado, dobro je. Srbo, tako še. Mora ući, ajde. Išo! Idi opet. Bravo, Slavi, za to. Bravo, Slavi. Ajmo malo. 5 minuta! 5 minuta! 4 minuta, ajmo! Bravo, Kizo. Evo je. Kizo, ti, ajde! Hoće i on najbolje. Evo, Lado. Bravo, Kizo. Može, Kizo! Ajmo sada. Ima nas, nema golmana. 3 minuta, Boski. Sam. Bez solo! Bravo, Miloše. Tu je, peta.
Ajmo, 3 minuta. Morio malo izađe. 3 minuta. Ajde. Ajmo. Može. Ajde, Dobro. Tale Alibi, četvrti prekršaj. Aj, 2 minuta prestaje pričati. Lume igra. Slobodno. Pazi, Dejo. Ajmo, 2 minuta, momci. Može. Nema, gdje, spoj noć. Sad. Shimmy, y'all. Bad girls don't swallow la la. 2:0 vodstvo ekipe Dedin, pogodak je postigao Smiljanić Miloš, asistent Belošević Zoran. To, Čabri, samo naprijed. Više! Može, bravo! Bravo, Kizo, doktore! Ajde! Ima vas, nema golman. Sad! Dobro je. Gledaj iza. Bravo, Žile, samo iza tebe, Čavić. Bravo, Kizo, bravo, doktore! Igre, Dešo, isto ovo. Vidi u sredinu samo. Koliko ima žile? To. To, Kizo, stiži. Bravo, Kizo, bravo! Tvori! Gotovo. Mirno. Ajde. Čuje! Ajde, vodi. Beži gor! Ja iza. Drugi faul Dedin. Bravo, Johnny! Bravo, Johnny. Ajde, Višak. Ispadaj. Naša! Bravo, Nikola. U toku je posljednji minut utakmice. Tako je. Bravo, doktore! Prati drugu! Leđa. Bravo, Johnny, bravo za pomoć! Ajmo još jedan napad. Dođi blok. Bravo, Boske! Boske, sve se obranio, doktore. Posljednji napad. Bravo. Sviraj se, Đane. Može? Bravo, bre! Kraj utakmice Dedin, Tale Alibi 2:0. Novi prvaci Srbije u mini fudbalu, ekipa Dedin iz Beograda. Ništa dirno nisam.
Got the club all night on Tuesday. Got your girl in the crazy shake Tuesday. Club all night on Tuesday. Got your girl in the crazy shake Tuesday. Club all night on Tuesday. Got your girl in the crazy shake Tuesday. Club all night.
Još jednom dobar dan svima. Čestitamo svim prisutnima na uspešno završenom upravo 4. po redu finalnom turniru u mini fudbalu. Zahvaljujemo se svim ekipama koji su uzeli učešće na ovom turniru, a također se zahvaljujemo i glavnom sponzoru turnira, u pitanju je Skupština opština Šabac, koja je najviše pomogla da turnir bude organizovan na ovakvom nivou, a nadam se i da su svi učesnici zadovoljni. Zahvaljujemo se također i osoblju sportskog centra Sunrise. Posebno se zahvaljujemo gospodinu Nenadu Crnogorcu, kome će u znak pažnje biti uručena diploma, u znak zahvalnosti za sve što je radio kako bi ovaj turnir izgledao što bolje. Aplauz za Nenadu. Nenadu, hvala za sve. Također želim da se zahvalim ispred organizatora i proizvođaču sportske opreme Alpas Sport, koji će biti prijatelji reprezentacije Srbije u mini fudbalu. Također zahvaljujemo se i medijskim prijateljima Sport uživo i TV Šabac. Zahvaljujemo se i sponzorima, saradnicima, Domu zdravlja Šabac, a posebna zahvalnost ide doktoru Matiću, koga bih zamolio da primi diplomu kao znak pažnje i zahvalnosti za sve što je radio za nas u ova 2 dana. Nakon što smo se zahvalili svima bez koga bi bilo nemoguće ovaj turnir organizovati, preći ćemo na dodelu pehara i medalja najboljim pojedincima i ekipama upravo završenog finalnog turnira u mini fudbalu. Pehare će uručiti glavni ljudi Srpske asocijacije malog fudbala, predsjednik Boromisa Dejan, potpredsjednik Vasiljević Jovan i direktor Zdravković Zoran. Prve medalje bit će uručene ljudima na koje često vičemo, koji nas često iznerviraju, nekada sa razlogom, nekada bez. U pitanju su sudije turnira, Stevanović Srđan iz Beograda, Žarko Radin iz Novog Sada, Miloš Mikić iz Šapca, Dušan Josipović iz Šapca i zahvalnost sudiji Aleksić Nikoli koji nije danas sa nama. Još jednom hvala vam za sve što ste uradili u ova 2 dana. Nastavljamo sa individualnim nagradama. Zamolio bih gospodina Stevana Dimića, legendu šabačkog fudbala, da uruči nagrade najboljim pojedincima. Prva nagrada ići će u ruke onoga koga je bilo najteže savladati na golu. U pitanju je nagrada za najbolji golmana turnira. Prema odluci organizatora, pravi bedem ispred gola bio je golman ekipe Dedim Babić Mladen.
Još jedno bravo za Mladena, sljedeća nagrada je za najboljeg strelca turnira. Ovoga puta sa 7 pogodaka, to je igrač također ekipe Dedim, Milovanović Dejan. Bravo za Dejana, sljedeća nagrada je za MVP turnira, u pitanju je najkorisniji igrač turnira, a kako kažu da je šetnja zdrava za život čoveka, ja bih zamolio Milovanović Dejana da se prošeta još jednom i da primi nagradu za MVP turnira. Prelazimo na ekipne nagrade. Ekipa koja se pošteno borila kroz cijel turnir, poštovala i sebe i protivnike. Ekipa koja je stvarno za svaki primer po ponašanju na terenu i van njega. Pitanje je nagrada za fair play. Po odluci organizatora, fair play ekipa turnira je ekipa Tipex iz Novog Sada, a ja bih zamolio kapitena Milivoja Jovičića da primi nagradu za fair play. Sljedeća ekipna nagrada koju će uručiti potpredsjednik Srpske asocijacije malog fudbala Jovan Vasiljević je za treće plasiranu ekipu turnira. Ja bih zamolio saigrače Milivoja Jovičića da mu se pridruže. Ekipa Tipex, ekipa koja je zauzela treće mjesto četvrtog finalnog turnira Srpske asocijacije malog fudbala. Sigurno ono što je najupečatljivije je spektakl koji nam je ova ekipa priredila u polufinalnom meču protiv ekipe Dedim. Još jednom svaka čast ekipi Tipex. Got the club all night.
got your girl in the credit shake, Tuesday, club all night. On Tuesday, got your girl in the credit shake, Tuesday, club all night. Zamolio bih kapitena ekipe da priđe i primi pehar za osvojeno treće mesto. Sljedeća nagrada je za drugoplasiranu ekipu, a da se u Novom Sadu igra kvalitetan fudbal pokazali su nam i momci iz ekipe Tale Alibi, druga ekipa iz Novog Sada koja je došla do medalje na ovom turniru, drugo mesto finalnog turnira ekipa Tale Alibi. Nagradu ekipi Tale Alibi uručit će direktor Srpske asocijacije malog fudbala Zdravković Zoran. Kad se sve završi, da mi isključiš samo. Kad se završi, isključiš. Zamolit ću kapitena ekipe Tale Alibi da priđe i podigne pehar za zasluženo osvojeno drugo mesto. Sve čestitke, momci. Došli smo i do onog glavnog, vreme je da proglasimo najbolju ekipu u mini fudbalu u Srbiji u 2018. godini. U pitanju je ekipa koja je dominantna u poslovnoj ligi Beograda već 2 sezone. Momci koji su sjajno odigrali ova 2 dana. Zamolio bih ekipu Dedim da priđe i primi nagradu za prvo mesto finalnog turnira Srpske asocijacije malog fudbala. Vasiljević Jovan, potpredsjednik Srpske asocijacije, uručit će medalje najboljim rekreativnim fudbalerima u zemlji, ekipi koja će nas predstavljati u Kijevu kao reprezentacija. Jedan aplauz za ekipu Dedim. Pre nego što predsjednik Srpske asocijacije malog fudbala Boronis Dejan uruči pehar najboljoj ekipi u Srbiji, ja bih još jednom iskoristio priliku da se zahvalim domaćinima na sjajno organizovanom turniru,
da se zahvalim gradu Šapcu koji se pokazao kao jako dobar domaćin. Prvaci Srbije u mini fudbalu za 2018. godinu ekipa Dedin. Zamolit ću sve prisutne na terenu za jednu zajedničku fotografiju. Ovime je turnir i zvanično završen, a ja vas pozivam da ukoliko se to stvarno i desi, od 12. do 18. augusta pratite našu reprezentaciju u mini fudbalu koja će igrati Evropsko prvenstvo u Kijevu. Do tada, puno pozdrava i hvala svima na sjajnom druženju ova 2 dana.